Almost Senator we county ya Nandi. Almost ike Samson Cherargei. Ubekiro Mswada se bunge ya Senate. Ndio. Olengete kona cha Marupurupu makeye former president Uhuru Kenyatta akonyora korengana nelichiko. Lienze ya Kenya. Yani Marupurupu akonyora korengana nelichiko lienze ya Kenya. Esa babu abatebanelinga muraiwenze omokoro igagendrete ku involve na mangana siasa chinse ya Kenya libaka wente kulitaya kire. Eye maiga yere kukwana wetera senjera yesimia somo sangana kwento lenga alijinsa mcheka jiado on Friday. Ekentonta nya ku understand ekatiba ya Kenya gukwane reri gore ya mangana freedom of expression, yes. Freedom of speech, yes. Na mambo mengine mengi. Timaye tinga kibi intebile limited to what? Timanye tibuya. Secondly, dio na ansire korengere ligenteke modudos. It is either abantu mbali barase serikali ye bako sabotage. Timaye kina tebase go sabotage usibu yakiwekane. Yani bako tange bintu gete. Bako tema go sabotage president. By how they decide gukore bintu gete. Ekiyagera nkoboliga. Politically, ekiyagera boni we are in a political dispensation. Ndio. Kukolera Uhuru Kenyatta igenteke. Inse kobanga okay ngoja turi gosomo Mswada inoete chances chiwe eta gosenjira osenchiyo. Inse kobanga yaberebo. What do you think will happen? Especially as ngoro Mount Kenya. Otaraika segendo ke gwapenda kuri nima gasi ni yagera liswali libwatira nugo chumuino. Cherargei uno mo senator we county ya Nandi. Ando muwakili ya. Ando muwakili bweka. Na hana cheki na kabisa kyoko table lo Mswada ulia. No kuna chemba rubura se bunge yeseni. Already stable it. Yes, na hana cheki na kyoko yobeke nchiliya yobeke te bweka bene. Kero kidi president itama itina kadarika. That's why ngote banga ki. It is that the president is sabotaging himself or somebody is sabotaging him. Actually gente kyoko table Mswada ulia se bunge ya Senate. I think kina didimiza kabisa. Ule ufuasi we president ya sensema ya Mount Kenya. Umanye tapa Kenya they are emotional human beings. Yes. Kero study no siasa chinse ya Kenya. Rolege ntokia bereteriga digashagwe kera tukude tukuru abisi. Ndio. Femu ya kinete gose ya kete. Iko ni maarufu ba commenta ya former president. I'm trying to show you a picture here. Na kuelewa sana. Osozi oyo wakujinta kunira iga Kisumu. Nebibago. Umarufu ya akiri ostera akina viga. Nesuge teigoro. Oko kunu wa Uhuru Kenyatta. Ekora keifemu ya yego sekera nyimo kigoro. Chagira nyaye kera kwanite. Goseme sangirikaniria bereka gukwana. Ngakiokora abantu bagukwana kero Uhuru Kenyatta gukwana. Egento keriokora tariokorosia maganao. Ekerokoro president ya Canadian ya Kenya. Actually we call him the former president. Ekera gukwana kiokora abantu bagomachikova. Topora naende entokio mwari kabisa. Ndio. Why does inkieko gere serikali hata itikugu muntu kurukunga Uhuru Kenyatta completely ya siasa jinsi ya Kenya bona ega. Mbara ya rolekanire. Nakateba ngori taire. Fine. Hata kiriko kwa na siasa. Kolengana na barabu. Entokio mwelio. Yona gukora research kuri Mswada yo kubekwa se bunge ya Senate. Constitution terikote bagose bunge ya Senate neji Mswada yoka e National Assembly etari involved. In fact, Mswada obwente kubekwa se National Assembly litangani omanya koletu wa se Senate. Okwangi bagwasuka bosio. Gana na bero kuboli botambe ya Senate ne bunge nene ya Kenya National Assembly and the Senate. Bone katiba ne bwate chila kuna gete chitari field. Muna bona kwa roje kati gashawara ko ba impeach. Tingeje Mswada obegete National Assembly. Yes. Ndio kamanya gusukumu goja se Senate. Avile Senate yoja kwa enagia. Bono na gia Senate go jaki Mswada naende bono ndengereri biyaye. Kuditi binga mba serikali ne manyete Mswada astayo go jikiato go jaka kurugoro. Nyobe ko kuditi biyenchira gete yogo tema ko kogosa ku make statement yetra kilpa maitenga stay ogente kekojia no test waters maybe reaction singanga gebando egende kirato kule egera maybe naende umayetera wenga maguta bunakina mezi ngora maguta bunakina akanyagari gwenjera gete kororanga kibinto biko gane enda kaira ni gusa ke yaziri rango kiyo zirawo ngakia muroje so nabakoranga ki
cherarigeye attest waters koranga ki reactions tigoja na cherarigeye yoyo why cherarigeye all the time naenda let again taking to went to extend your term limit your president to 7 years, you remember? But president you okay is the same senator. Okay, president kama gataka ndiga kana ngagete injetiri tayari kokora gendiki. I'm not interested go maintain term limit. Asina rogo Mswada. Ichikondiri clear ikaro jakire Seneti ga yoji goji. Ichikondiri very clear. Ti budget go sira ndi kwaro sikuira ndi kwe national assembly ndo chikuira ndi ichikondiri clear nga ki president ibende go behave wekera alitaire. Yes. Nga kiabwente ko behave igabwente ko relinquish keroko kende gionzi ye kibo party, you know bona gento dana kumetinkiringa ki as records cheki ya Jubilee asetayo records ziko kinguru kejata lele party leader aseke bayo ndo bora yo kumia, lakini as we are speaking party leader as we are speaking now nakwambia aiga ebintu bira aiga siasa yo gukumia ekwente ligeri kuna beli bambangana ya siasa ngana kiebwente kuligeri kwaso nate babo litanga ninga ntoteme sana kuligia abagwakili bamachiko na beli ba siasa batatebinga ngaki how clear ngakibwerete koba ikigira nigento gitagete nende ko koleta liberera geteke especially kuri wasoro ngoro Mount Kenya ni daya gagochekero orogongoro getumi kia Mount Kenya kero rekene kobegeterere sana bakumura byo tebiri ngo getigiro monene bono imagine bono ingi bono kiabe kimbarambamba sibona nazo ngukwarro varufu ya akina kose yamenda akai sibona kose bona ali akina asenjera yabena so sequence and series yega gotoro kinga they are building Uhuru Kenyatta politically, which is a very dangerous chinguru bako momenta chinene kurwa sorogongororia rwa Mount Kenya sisemi kitu mugano yo igora sepeji kurukunga ya kane paka sepeji ya gatana se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, minofu ya Uhuru yaendewa akitwa irejinga kikwa ndo mugano because ndamanya no rora no rora se headline igaiga noyo umurekeire mono gaiga no museneta bwe county ya Nandi Moroke Samson Cherarigei uyibono irete umuswado yo ase ebunge ye Senate lile karibuni kirenganga Marupurupu akeiwe kibese kibe kwa se sha agwarete sha igobwa ikorengana na Cherarigei igobwa ajere ngasha ni bato mujanda akin kwari gotika to igoro mugano sha gyarora tofanya ngo batagia okay joreta na boko munyoka buzima nataka korekerera igege ntongera admitiri yakemo era buno museneta bwe county ya Nandi ngasha ni bato mujanda ndibwente mento rikibesa